Ka Trinamool Congress kalak bunkam man penlong ya ke jingelap election halor kimat ki bay per ha ka bay day baka election syaka ying dorbar tauan ke jela ka ban selong house nem uban wan. U National General Secretary ka TMC u Abhishek Banerjee uladon hatura na kabenta banyalap election na kabenta ka TMC men ha kasngi palay balala ha ka jingedon rengkat umukul sangma ubala play pajba ya ka office rekam ka TMC hatura. Ka Trinamool Congress ha ka jingelap election ke jongka kalap kentup ya kemat ben penrung ya ka ketian khasi bat garo ha ka kernet ka bapra jongka riti sensyar keri hakimat ya lap election ke jongka. Ha bai kren syapang ka ILP u Banerjee uloong baladap ban pelat ya ka resolution jongka ILP ha ka yeng dorbar tauan ke jela bat lada ka seng kan wan ha ka bor kan syong kinsa syong ban perkhat. का जो भी मुद्दे हैं तो हर एक मुद्दा को हम लोग सामने रख के लड़ रहे हैं और इनर लाइन परमिट का जो आपने बात किया तो स्टेट असेंबली के पास में 3 साल हो गए। अब जो करना है वही सेंटर को करना है। हम जब अगर सत्ते में आए लोग ने प्यार से हमें चुन के बिठाया तो हम जो भी करेंगे लोगों का इंटरेस्ट में करेंगे, लोगों से बिना पूछ के नहीं करेंगे। चाहे वो ILP हो या बॉर्डर डिस्प्यूट हो या अस्पताल बनाना हो, सरकार कैसी चलानी हो, every stakeholder will be extensively consulted, and we will have deliberations with every stakeholder before coming to or jumping to a particular conclusion.